Tinio chong Bruni harbusuni salo joto parani kroi kroi ungye tongnani nouh khung no brouh no mangnao mairung chong bauh ye riye tongo tini chong mairung mangna bauh ye marimoni karon ongha Sara Bharat o corona virus no tuye lockdown je khiye tikmo abo lockdown khiye tikmoni karono joto baire thangye haban khaiye yago ungye chamaya arkhe ung dongmi brouh buchusa ma tini moi kroi arkhe ungpaye tongmoni bauye tini chong Party IPFT ni keha Primary Committee bai khiye brouh no nouh mairung 10 kg khiye bauh ye rilaiha aron imsingyo je ration card kroi ungye tongnai brouh no bishesh ke chong bauh ye mariyo abo khuye JORA ration card tongye sorkarni hoite brouh mairung mangna maya arkhe ungye tongnai rokno phono nouh yo mairung 10 kg chong rilaiye tongo aboni khuye parao je ta bortomano bintai mai oye tongnai brouh no pho chong alada babe nouh yo mairung 20 kg khiye bauh ye rilaiha abon imsingyo ang sanim je bo chong IPFT Primary Committee bai mairung bauh mi himba je IPFT party tangni tongnai chu brouh no mairung bauh ye rimiya CPM BJP Congress je party phono khiye tongtho brouh no chong tini bauh hala kheno mairung nouh 10 kg khiye bauh ye rilayo ang sani chong je party juda ongkhe khapang juda maya juda abodi khe onglai dongkhe chini bauh ye bari abo hamyama virus ni ang chungmayu mahin sike laithane koyek din chkango CPIM rok paraboi mairung bauh ye rimi hingye khnao himba ro parao phono maimu phono nouh chini parani mainai jomao 5 poribar no protik poribaro mairung 5 kg khiye brouh bauh ye riyo je abo bauh ye ri moni imsingkhe bu pa no CPM party ni khe no brouh bauh lalayo party juda angkhe khapang juda party juda angkhe maya juda bodima khapang no jodi tuye chong nouh khungo tongmo kroi abono nailaya mani party no saye bodi khiye nangmo jagao chong rilaiya se ongye tongkhe chini bauh ye bari hamya hiyang chong ye lamayo ang joto bishesh ke chini
हाथाइयो हुबा हाबा किए चाय तोने रौ चिनी खाफांनि इमान फाटाकुम खुरो न पनो काउचाइ चौ ताओ चिनी बाउये बारि किए काउचाइ मनि साल माहि सिखे सातुं तुंग वा तुइ फैम तुइसा तुइपै नि तुइ चौ नंपाय मा दङ आबो तुइसा तुइपै नि तुइ हा चौ हु सौमो वालाय खाम त्रेते जातेर जात खाम जेतेर जात साउरौ आबो हुख्रौ नि तुइ हिउख्लाय तुइ साउ सुमो आबो तुइनो से चौ नंपाय मा दङ या बरो तुइयो बुनटाउ रौ मारौ जातेर जात स्नुक स्ना फुनो चौ नंपाय न मा दङ आर खेउमि चौ तुइसानि तुइनो खावे तुइ बिमोनि लगेव आबोनो चौ रुमाल बाय उंबा गामसा बाय उंबा रिका हमबाय के चौ आबो तुइनो तोलिए आबो तुइनो नो ओसौ के चौ थुमिए जांग रिए नुमाय के चिनि बाउये बेट थाके काहाम नाय हियाव मा चौ आर खेउमि नरौ जतो तुइनो थुमिए नरौ नुलाय मेखे हामनाय चौ ताओ सातुं ब्लावो आबो तुइनो मोबाय बौh फो सामयो खा फो सामयो जातेर जात चौ क्लुमसा आबो दिखे उंगे थामयो आर खेउमि चौ सतर्क काहाम के ता उनजियो दं सौमायखे चिनि बिसकां फनो काहाम नाय आर हिये जतनो आं बत जरा जरा नि कौतना नो नायि तंनाय नरौनो आं बकौ मक्सायो आखे चौ त्रे बिसकांवो जतन बो काहाम मान बाउये एप्रिल 14 तारिख नि जरा जे सरकार सारा भारत न लॉकडाउन रिए तिंगो आबनो 16 दिन बारे रिए 30 तारिख एप्रिल नि जरा लॉकडाउन किए रेहा क्या बो रिया मन बाउये जतन बाउये काहाम बो सिरियाखना ये आं माचौ आखे काहाम नि बाउ नो ये फनो सिलामायो आरोमि जतो चौ बो लॉकडाउन न माने ये चले नि नावनाय तिनि नौ माचाया मानंया उंगे दं फनो चौ सालथाम माइ फाय हासा फनो चौ रावलायना बो लॉकडाउन न जदि माने या ये चिनि साकाओ आसु हामिया मा कोरोना भाइरास सिने जे विश्व पृथ्वीयो फाये तोनमा बो जदि चिनि मिसा उक्लाय फैखे आफुले चौ बो पुरथिं बिनयो कारनो मा थांनाय आर खेमि चौ सासनिं माइ फाय हासा ये दं फनो पुरथिं बिनो चौ यो कार्य थांनि नांयावनाय आरोमि जतो चौ माने लायना हिया आं जतो न कौ मक्सायो हामबाय जतो जे जरानि कौतना नो नायि तंनाय नरौनो बसुक कौसायो न आइनि कौम थावा